Every time oko robo sio be ready because emenyansuri wiketale. Asinali to kunye kwebere to have iri abantu. Yani ojukwe koromuja to bantu pari kuyu. Manya iwo. Nande ndubata abale. Omolebi nanero mwenyine grabo. Nuhu kabisa. Yani bago kumino muntu oyo nki manyanga orosi jekla. Nero munywale. Konyuka kotinde grabo gikiaye. Oso ago teke customer jinde. Pakako patena. Najua hapa ni kwangu. Kwako my friend, this is a social place. Abantu bunaro. Okuwe etajiri bakare kurwana chiluzi menaji customer nga purukuru ninki. Yani obwato monyene club wo mochege. Katinde oso ago chege abantu ne club ne kiaye. Ono mundu muyo. Ago tayana nga gamuone. Bogendo ki my friend. I've come to spend my money. Umuntu buno inabo mukakuri ne chingwe chakabwata araunchurwa amesi kunga wewe understand bogendo ki nona zirakaye benivo na ki omuntu ayera kini agojuma wakiro omuntu ndi chindo akobekare mwaye oyo muiteria manyi abe kuchinga yona kaba matara ikikumega tiga akari chikaba kajiria gatie bintu bitare minyanzuri asata iko nyara ku broke ale igabona kula hiyo na hii ni yako asa yako pesa yake No, it was my place. You dig about it. You dig it like you dig it. no mbwa kwari wako mu okubate paka bantu wa record ili ngafa ni kwangu kwako ya nini umuntu yamanya ko salary no mungu ana amata ne garadi ili kujikando tora amen we amanya ko we muntu aramu kunone yendo kuru akinse meji amo kuniye njoke muntu tawo kujinyina kike chikato mako umuntu mwaini bono manbiyaye ekerang wesiru onkiru au kuti polisi ali oteva mugwato kirande kati yawe arare wichwitugo kagote mambiyaye sibite yuko na story iyo abo muntu muya pio kuri chikato erega asiano kumenya kutana ki customers baje nindo nyike kabetere dyanyu diye customers ba erre pisa 8 kumenya konyu ojukonya kuba ne bitanda byaye kuchiboye